Bonjour, bonsoir. Neno koloba yango yo koko koko mwasa pululu koko soki bikolo soki bikotolo. Boni boye mama mobala otokufa pas même des jours, Yo zoli ko sala be miso nanga sa posa omone longi nao. Tuna nga sa posa ayoka yo oloba mama boni boye mawe sila bino boye na yo pepenza. Moi so pulula kufe na mbeto pas même des jours. Bakuni mobali dimanche. Lundi yo leki yo commence à bémission. Maman nanga koko yo ka soni komo moi soyo. Yo ka soni pona mnoko banike na ana mawa na bungisi mobile nga mutazaka na mawa azakala kwa yo. Mobile pas même des jours. Yo so sa no bémission ça no pas l'aise. Poni ko za mtema mabebo komo moi so koko soki koko bomba no elongi na okuna tana poso mona elongi na ote yo zo mto fotera otalo nde na ndaku ozo mto koko tele manote vandra kara na se ti 40 jours eleka yuko tu 40 jours eleki te mbala moko wala ku andiko leka obandiko leka to sa be mission mutana poso mona elongi na ote bomba elongi no tera otala kuna na ku sans caméra sans micro zeso 40 jours eleki bo pandi matanga po ndo apo leki ndo sa no be mission ndengo lingi. Mais c'est pas le moment yo sa be mission yo zo sala neno pe ba kroni foto boke na rotara ke micro vraiment bo sungete poani bo sunga eko mama ba koko so kina mama ba pululu bo te na koko ana vraiment bo te ya ye moi ça sala bongo te mobali akufi pas même des jours le ko sa be mission ça pas laisse zo loba pe ayo so mtoko loba te ele bina ta marka lunga yo so mtofota keke longi na se potem se longi atabo so banga so mona shiko pulula bimelo ka imondo so benga shiko abimelio mais yo za lezo vandi pozo loba tala koto shiko boye ataba lobino ko yibi so ko kimina $10 mama bat baloba na bango kaka surtout kongo la loba na kaka vanda kimia ko sa sukoleka suto sa be mission mo sa pululo koleka suto mtala poso mona yo te tala poso mona longi na ote boni buzoba boye koma we sila bino boni boye mama vanda kuna ko bimali sute vanda bando yo talo nanda so mtala poso tikelelo yo talo kuna nanda ku sans caméra ko biso selo na caméra te mtala poso mona te koko bi kotele yo ka soni shiko kutina na kuta polite na kutabanda ta ko panza na te shiko ninga asa na mubesu me yo zo leka tiko ko babilobela batu bat loba ka tiko ko babilobela batu vanda calme boni boy koko bikotele boni boy soki bikolo soki bikokilo soki bikoki yo ka soni ko ata basala ba utangola kuna ba ekoleka basala be mission tika bango c'est normal ba mona mibali te pulula kufi na maboko na bango ta kufi ndi na maboko na yo pula kufi na maboko na bango te ata basali 10,000 mission ba fingo so kindengeni yo da so 40 jours eleki et après leki obandi ko répondre bango ce n'est pas des moments yo ko leko anda ko répondre ba suana to bando so na ba suana non ba tunyo so ba yebi ke monde entier yebi ke pulula kufi na maboko a koko mutno sa yebi on sko yo ndo leko sala be mission ba basi ana puani kab no mogana nike moi sana kima pulu na mbon suko ko le ko répondre bango pona nini koko ko répondre su mutu te ko le kapes na be mission te vanda le la mobali na yo yo so bam to kufelite na mono pendo so yeba muto yo kufelite mobali bolala hana ya belite lokote mobali la mukita kufi mama o super courage o le ko sa be mission mwana mawate koko boni boye boni obisu ba fen to ano to so na ba ma to bungisi monstre artiste amunene to so na ba ma wala sko to mona ga yoko ko zo leka ozo sa be mission o mo bala kufeli na mbeto mama boni boyeko boni vanda kuna bombe longi mtana posa ko mona okutata muki azati to na posa mona te koko bikote to na posa mona yo te bomba elongi na yo koko yo ka soni monda te so tala yo tanga ba commentaire ba tuté tanga ba commentaire ba tout monde ba so lela ba to so ko mabe pona yo yo som to tel masiko te koko wam to tel masiko te vanda non wana latali ngwanda vanda zalale som te pana ko selfie mission koko boya gangela ta ba ko fota na ba ya pan po sa l'émission gangela bon so mo ke bo se ba o so mo pe bo ba mtonga na kufeli
bozo yeba mobali oyo anga papa bana nga tiki nga bana mikie bozo batino bokoyela nga kamera te bokoyela nga mikro te nga naloba gangela bango sachi ke yo gangela bango koko batino bakoyo posa ko ba question te oh mobali kufika bisiko pe même 2 jours ozoleka posa na courage ngana basi zo dapna kufe mobali boyeko ata pona hotel wa ko ata hotel mate azo continuer ka kolela donc mona ngo étrange anima kite mais en réalité siko yo siko ozano pena na courage pena ozoleka batino weba kwa na mawa te ozano na mawa te koko wana mawa ta mukiete tika pa vanda pardon to so poso mona longi na yo wana te mi bomba nanu mi bomba ko bimasima oh boni boyeko boni ta poso mona te mi bomba koko bimali su to na posa na ote oh n'importe quoi boni buzoba boyeko bayoka koleka koloba loni malunga oyo yesa toyebi ke pulula kufa kina pongo baso de toyebi de yangwana histoire toyebi yangwana siko yo na ko explique ba tunde tini ya sika yelo sika no loba exact nyo so beza ekala baba no yibi $10,000 baba no kimna $10,000 équipé mutute yo vana zala calme so 40 jours ele ki apo tellement dit ko répondre bango o boni boy internet zala no ko bat maloba na bango kaka yo ne mo sim to kufeli mobile zala poser boni boy